Dobrodošli nazad ljubitelji akcije. Danas ćemo razgovarati o jednoj od najuzbudljivijih serija trenutno, Reacher. Ako volite akcione TV serije, ovo je definitivno nešto što ne bi trebalo da propustite. Sada ćemo razotkriti zašto je ova serija toliko dobra. Jack Reacher je serijal romana, novela i kratkih priča autora Jima Granta pod pseudonimom Lee Child. Od januara 2022. serija uključuje 28 knjiga i zbirku kratkih priča. Alan Ritchson kao Jack Reacher. Prvo koga moramo spomenuti je glavni glumac Alan Ritchson u naslovnoj ulozi. On je čovjek savršeno shvatio i uhvatio esenciju ovog lika. Njegova fizička pojava i karizma nije skoro viđena na TV-u i u ovakvom tipu serije. U stvari njegova dominacija se širi, boga mi, ugrožava i druge žanrove. Ako je sudeći po knjigama, tek je zagreban potencijal naslovnog lika, a tek smo na drugoj sezoni, tako da će Ritchson verovatno imati puno posla. Ali mu to tako leži u ovoj adaptaciji da će vas odvesti na nevjerovatno uzbudljivo putovanje. Intenzivna radnja i misterija. Reacher donosi uzbudljivu radnju i misteriju koja će vas zaintrigirati i držati vam pažnju, jer ne postoji prazan hod tokom bilo koje epizode u kojoj se pitate kada će nešto se desiti, jer se uvijek nešto bitno dešava i da li su to u pitanju detalji koji mogu biti kasnije bitni u razrješenju slučajeva ili je to brutalna akcija u kojoj impozantni i ogromni Alan Ritchson koji glumi Reachera lomi kosti svakojakom šljamu koji mu se suprotstavlja. Jednostavno svaka epizoda ima dozu napetosti i akcije koja će vam držati pažnju od početka do kraja. Ovo nije samo još jedna serija, već prava mala injekcija adrenalina u TV formatu. A doza je baš koliko treba. Također napominjem da epizoda nema mnogo, svega 8 po sezoni, zato verovatno serija i drži pažnju jer nije bespotrebno rastegnuta u 20 plus epizoda. Tamo da imate svet u koji možete da utonete, onako uživate i završite, a da vas ne udavi od dosade posle nekog vremena. Prikazano je lik Jack Reachera. Ono što ovu seriju čini posebno je pažljivo vođenje lika Jacka Reachera. Njegova moralna dilema, živopisna prošlost i način na koji pristupa problemima stvarno vas tera da razmišljate. Nije samo reč o akciji, već i psihologiji likova. Produkcija i vizualni efekat. Sa trenutno 2 sezone Reacher se može pohvaliti visoko kvalitetnom produkcijom. Uloženi su prilično veliki resursi, da ne kažem dosta love, kako bi se ovaj svijet dočarao na najbolji mogući način. Savršeno uravnoteženje akcije i priče. Razumeli smo se već da ova serija nije samo pucačina i borba, već Jack Reacher uspeva da postigne savršenu ravnotežu između akcije i dubokih zanimljivih priča. Svaka epizoda donosi novo otkriće, ali se istovremeno bavi i razvojem likova, tako da možete da se povežete sa njima. Nisu vam iritantni, a ne da jedva čekate da ih neko ubije kao u dosta bezličnih i dosadnih filmova i serija u današnje vreme. Dobro, ima neko ko može biti iritantan i u prvoj i drugoj sezoni, to vam ostavljam da otkrite sami, ali srećom Alan Ritchson vuče skoro cijelu seriju na svojim enormnim leđima, pa to nećete ni osjetiti. Zaključak, ako volite adrenalin, misteriju i sjajno vođenje likove, ne propustite ovu detektivsku akcijnu poslasticu.